Hey guys, hi no rog joto no lamsogo ani channel lo ani bumukhe kuplung te ke bujodi tini first time ani channel lo visit khlai tong kangke norong no bo ani khakwar by lamsogo tini ni je video abo kono kaisa vlog boya tong thongma cha thongma onek no ang ani previous video phonoka tini ni je content hangka hangke skin care ni upore hangka hangke ang every week ko kaisa ani skin care routine ba je kono related to skin care te tam keno nang help klaiman kuno problems related ba je kuno saiman na norong nor nang khange ang amti high video rong khlayo ge tini ni video ge ang last time ani skin care no phunok mani noro comment to ana kabang ma question sanga and ang wan suka je kabang ma jasa question tong ma to kaisa khaimaya hangke ang kha khalai ka je ang screenshot na we norok ni je questions norok je problem norok je solution nai tong mani ang norok no chubana hine te norok je saimana musuk nai ani skin care ni upore norok kabang ma ano comments te norok saka ge tini ang norok ni comments no we ang norok no answer nai so khakhlayo norok on of video no nai norok helpful ang jaga na hine te norok je sangna je saimana muchung mani abo norok mana na hine khakhlai hinke faidi chini first question phaiga reshmi debarmani reshmi ano sangkha tamo cream ni bumung bo kisa sake chanai je ang ani skin care ro je ang phunuk tongmani ang saka ani last ni skin care ni video hangka hangke nang naya khongke ang kokri ang haino hai sapinai cream hangka hangke ani skin care ro ang asuk phulia ang serum se bisi phul jago abo nini thani se nang cream bo use khlaimono serum bo use khlaimono de ya like angke serum base taza gotam ninke tabo koloma chomoy hangka hangke cream hangka hangke kisa you know rana ni te ani ni skin chona ni kisa time nango ke ang prefer khayo ang serum no use khlaine hine te ano bumung sangkha so ani skin care to waisha bai ya ani kaisa amotongo hangke phungo ang je use khlai hingke hyaluronic acid amo bu serum hangka hangke water based ngo abo tui kahai bini je formulated because amo tui kahai hem bugai skin o datino abo showina wo so amo hangke hyaluronic acid amo use khlayo ang abo ni yagulo hangke ang vitamin C use khlayo abo bu serum and jotono same brand ni ani jazago belaino hangka hangke omo bo sorry amo ya omo si iko vitamin C orange color hangka hangke abo niya gulong moisturizer ang first to ang omo iko biotic ni nectar bio morning nectar omo nang use khlai mani ke omo onek moisturizing like ang jazago ang te kono use khlai jage age onek no use khlai kang podre pot khlai ka but jefruni simi ang kisa Simon ka about chemical ganang moisturizer face wash hindi je kuno belaino chemical ganang kang abono avoid khlayo because ang boani skin care hub drop se 2020 ni simino ang bo kaham ke research ro khlaye ang Simon mani ya gulo se ang belaino omti rogo like careful longo je ang paraben free rock use khlaine ni ang try khlayo so biotic ang moisturizing omo haya hangka hangke omo phane use khlayo avocado oil omo belaino kaham belaino moisturizing and asake mukhang soft kuching and omo kaisa anti aging bo so omo norong no help khlainai ni mukhang no dryness ni hoite prevent khlai dinai omo same kam no khlai so borong ni kam ki same no just omo hangke pure thok omo kuno aboya like tam hinai chemically pressed ya omo pura pure cold pressed and yeah it's very good omo hangke nai kani avocado oil te joto oil le salai omo no kisa dam kom and omo belai no kaham like I really love this and ang norong no bo recommend khainai kep ni jodi dry skin te norong ni skin
kaham texture kaisa milik kuching texture norok nang khake norok definitely mono try khlai di it's a like norok try khlai nai di yeah try khlai ke sai ma nai norok skin by go thong no so yeah norok try khlai ma no omo te omo bu try khlai ma no norok te omo ni price hingke to bisi ya 280 rupees se and omo ko bang ma no kutuk ma no thang nai te omo hka hingke 350 se omo no lowest like as a moisturizer use climate omo no dam kom cook tebo highest tongo abo hingke ang tabu use khlaya because omo no ang chang jakri tongo yes ge norok mangkhana I mean nung mangkhana munai Rashmi Deborma okay yeah so jeng haino hai tekasa question phaising go thanglai so the next question phaikar Rabi Jamatiani bo ano saka by pimple free khaina ni tips sadi please okay puila wo pimple free ba mukhang kaham joto overall mukhang khaina ni bagai first of all nang jasak phano phuli abo kahamung ya jodi ni ni chamung ni ni lifestyle nang jecha nang bahike thu nang busak tui nang te nang busak healthy cha ya abo kubino depend khlayo so first of all skincare ungthung skincare in yathung kaham health tonna ni bagai chini bising ko kaham ungna nango so first of all ang amunu recommend khainai please kaham ke ni health no care khlai di lifestyle no kaham ton di tui nang di te ya time mote thudi cha di abu belai no matter khlayo chini sakani appearance rogobo hangka hangke pimple free khaina ni tips hangka hangke ni jodi acne hingke pimples no hino mane both right bo gobang ma type both right tongo ang to saimaya ni bahajat both right te skin care bo saimaya so it's really difficult no recommend khaina ni kasa product but yes tips hangke tuinang di kaham healthy foods chadi that's nang abono start khlaima no jodi nang ni pimple free skin tonomo sakangke and of course market the right face wash use khlai di face wash ba gobang ma type face wash tongo ni skin type oily combination te dry abono naye kasa brand choose khlai di je cruelty free te you know paraben free rock je chemical ganang kri ro te have face wash use khlai di je especially pimples ne bagai acne te acne hinge to ni skin condition se te ni skin type ni nai bo nang use khlaina nango hinge aro different brand different for oily skin for combination skin for all skin types ne abuno bo khel khaina nango ko hinge and yeah te kubang nang di te jodi belai no mukhango acne problem to khangke dermatologist thangna nango of course so yeah Alicia she asked me bo retinol serum use khlainang bo retinol serum okay guys norok saimang kana ang retinol bo ani night time skin care use khlayo so before I say bo retinol serum ang use khlai ang kisa sa retinol ni upore sana muchungo because ang takphono retinol ni skin care ang khlaya kuna abo because ani night time skin care so omni yagulo ang night time skin care bu phonong nai morning ne to ang phono kana rok no te no rok no buno kana okay first ang sanai retinol actually tamo retinol henke abo bo kaisa serum based cream based no rok je kuno based abo no rok nei thani se no rok bahai jat prefer khlai because I love serum tam hinke abo kaisa tui high consistency mukhango dati no rano amni bagai ang serum use khlayo amo cream form of phayo and amo to angkha te kaisa ko khangka hanke amo different brand of phayo abo jo to je ang samani o hyaluronic acid iko vitamin C retinol himani abo joto ne different brand of hayo do ingredients inke kaisa no rok amono confused tang di te kabuma borok amono as a cosmetic hini now actually mo kaisa cosmetic ya omo kaisa chini mukhang ni je problem treatment kahai siamo so yeah retinol ni kisa ang back story sawan actually retinol hanke counter roche medical shop ke online rogo available o retinol ni tebo strong power tongo abo hanke chang
doctor ni prescription sara chungmaya abono nana hangka hangke chung doctor o dermatologist o jese ke pano thangna nango te porok recommend khaike se abono use ma khlainai ang baide rogo kabangma borong no go jeni 50 plus 40 plus and 60 plus pura borong ni mukhang asake milip like borok abono asake fully experience 10 years 20 years use khlai jak boro and result ulo thangi sak phonogo so retinol retinoids retin A hinik tongo do abu se first thaimani abun yagulo hongke retinol hingkangke aborong ni amte hai like chini hai borong ni bagai je dati no 20 plus hingke no je start khlaina mu chungnai so retinol ni kam hangke omo kaisa anti aging so abo ni premature aging ni hoite no prevent khlainai nini wrinkles like chung ojaga rogo chung wrinkles je manmani amti rok sojaknai te fine lines chini oboni amti rogo chuno prevent khlainai so oboni kam hangkangke chuno aging ni hoite you know late khaina ni so ang kabangma mane omono care khaina nango when you start using retinol onek no powerful onek no mukhang ni bagai judi kaham ke use khlaina ringi hangke it can be dangerous because ang bo ketal use khaidrop no ang onek research khlaika ang haino naya ang research khlaimani yagulo after that ang naika India wo tam brand dong so ang sawana India wo onek no kom brand amti high medicated ingredients rock payo tam ni hinke the ordinary hini kasi brand tongo baire ni tam ni ke lockdown ni bagai ang order khlaimalia tam ni kabo international shopping ma khainai hingkang ke abo ang khailia hinke je Indian brand je ang saiman hinke khadi brand kete butongo Himalaya rokhine kabongma tongo abo rokhunke ang use khlaijagya ko ang khubu khanaya ko so ang risk na namu chungya tamni hinke amte high medicated hangke it can be strong so oboni koekta point je ang norong na sanamu chungke o retinol no sabo use khlaiman te sabo use khlaimeya sabo use khlaiman hinke je ang recommend khlainai je 20 plus te norok ni skin care use khlaina muchung omo salo use khlaya omo hangkangke horosimi use khlayo and the most important thing is nang jeffru retinol use khlaina afro ni simi nang sunscreen use ma khlaina this omo use khlayang ke ni mukhang damage ang nai tam ni hinke omo no first time beginner user hingkang ke ni mukhang nije moila tongmani ningje use kla abo jotono sakawo guglok jagai ongkhor nai so guglok jagai ongkhor ka hingke tamung nai pimples kisa phainai angbo first use khaipu retinol ani mukhang bo bothrai phaika abo just for 4 days 5 days ni bagai se just because chini je chung je kuno impurities mukhang bising ni je environmental ni je pollution rock je chung makeup khaimani abo bising pores hapsak rock abo jotono mane khori phayo is just kaisa preparation type da and omo joto borok ni bagai sometimes suit khlaya abo brand ni upor bo depend khlayo teni ni skin type ni upor bo depend khlayo although omo onek kaham skin ni bagai it can be also like suit khlayang mano amni bagai chung try khlai manai nai ang to saime asam bagai omo khatiyang ke try khlai nai ke sai manai ang bo onek kirikha omo first time use khlai mani yagulo but omo je result norok nugui tongo ani skin no my skin was never asak milik and then glossy plumpy ingya ani skin belaino drying thaka after weight loss belaino you know kaisa kind of dull langai thangka then I started my skincare and obonang add khlaika te obono hino retinol te kaisa point general moituma tonnai abo kanke retinol ni percentage je beginners even ang to beginner ya but in a stage of a beginner so ang 2.5 no use khlayo omoni percentage tebo tola tongo 0. Amtini simi start ungo hangkangke ang
jikunu maya like especially India ni brand ni khadin yang to use khlayo ke 2.5 ni simino tongbo ke 2.5 ni simang start khlayo and teruk ke nang au percentage no bari nai tam ni hinke omonot sakang cheng used to ma khai nai chini mukhango used to khai mani yagulo se chengte bo high percentage thangnai hangke abo chini skin no kam khlaina start khaine and omoni result is amazing guys omono horosimi use khlayo and abuni yagulo ke phungom kino nung sunscreen ske panuma phulnai omo phul kangke chini mukhang sun sensitive te bu ngui thango tam ninge chini mukhang you know rejuvenate ungo cell tebo produce khalayo so ovani kam hangke chini cell no turnover khaina ni because chini boyas jesuk angrek chini mukhang ni cell rock je mukhang je kucheng khalai ton je wrinkles free khai ton aburo kam khalaya ngai thango so ovani bagai amo high medicated mukhang ni bagai kaham serum rok tiklai zakha te omono onek careful ki use khalaina nango je omono daily use khlaya first week ko like 2 times se use khlayo and omono daily use khlaya je first borok use khlaine omono suppose tini monday hingkang thursday o phunlai haino hai mane week ko 2 times simi se phunlai abo bo horo somti ke aste ke ni mukhang no like sai adjust na time rina nangai abu ni ya golo se and take as a point to remember hangkang ke obono pregnant lady je busa nana conceive khaina nai tongai te je busa apsa kalino du charina ro omono prevent khlai di omo te ang je sik sama rong no borong ni bagai omo it's a no so be careful if you are someone who's trying to conceive te busa rong nana nai khangke te busa no du charina hangkang ke please use ta khai di other than that je kono borok use khlai mon omo and yeah of course try khlai nai di of course patch test khlai di oro and because it can be really harmful jodi normal skin or sort khlai anke hope ang no detail ke simon khana nai because it's really amazing product guys amono use khlai mani ya gulo ani skin ni je texture abo puno changing kha and plumpiness they yeah it's lively kenuka so I really love this product maybe ang future or brand no ang change khlai bo mano naigana India wo kaham friends kare I love this khadi brand so yeah it's amazing like kaham kam khai to so ang no rok no give it a try if you really want to start your anti-aging and in your skincare routine so yeah